magana maikaria kaunti ya Embu ni mekinyiria kwimonania morimi ma mithenya 3 na maria maraguciriritie gwatiete miegana rimwe kivarore kia njukiri niguo kuthoma maundu macero megie kugacithiria urimi makiria kavinda gaka sekta yo ikumaritwo ni mathina ma ucenjia wa riera niguo kugacithiria maketha migundari arimi maru gukumbatiria mathenya matheru magutumira miciiri ta biogas iria makiria na kugitira maria maturigiciritie na kurigiriria utemangi wa miti ni ravesa na fertilizer ya kuongerera unoru migundari. Maonyesho yetu imekuwa attended vizuri. We can say that we have good attendance na pia kesho we are expecting very good attendance. Nao ataramu kumaruvongererwo twiria wa Ngiriga Sakaro makiuga angekorwo arimi ni maregirira kuongerera maketha migundari no nginya mekirire rito kuvurana na ururu wa tiri guko makivandaga irio iria rakorangana ivenya na kuvesana maciaro mengi ona mbura yanyivirira. Wonaga mboco kana mbembe handitwo next tukaria ndira kana rukina ikoragwo na riri ni tondu ni hotete kutirwo irio na kuria rungu na nikio tuga icio ni climate smart crop kana ni trees cire climate smart. Monania mama ni mararugamitwo gwa kavinda ka miaka iri ni tondu wa king'uki ga COVID-19 ona magicokanagia matina guciria andu wengi tana vuga vere ni undu wa kuthamithia mweri wa monania mama kuma mweri wa kathatu rina mekikaga nginya mweri wa mugwanja ni tondu kivaro giki ni kiratumikaga meveriri mamambura ma madaraka ma mwaka uyu, na kwa hivyo ni kama tuna bounce back kwa maonyesho ya kilimo na kwa hivyo tunajua ya kwamba hii imeweza kutuadhiri kwa one way or another kujenga uwanja na tunajua ya kwamba hiyo pia sababu ya uncertainty tuliweza kubandilisha dates zetu za show kutoka mwezi wa March mpaka mwezi wa Julai na watu wamezoea kuja katika mwezi wa March. Uguo merurungano ira rathi na mbere miena itiganite ya bururi kigwatata gitumi kingi kira andu mataneumiria na wingi guku county commissioner gitariria ati ugitiri no matitwe ni kumanania mama mathi na mbere ure mavangitwe exhibitors kama 90 na bado wanaendelea. Kesho tutakuwa na full house na ni kwa sababu hapa Embu hatuna any insecurity. Mazingira ya kufanya biashara na kufanya show yetu iko swari. Hakuna demonstrations tangu jana. Embu tunaendelea na biashara yetu vile inatakikana. Monania mama morimi mekikaka wa mwaka na moroto kureta va mwarimi na gwatitimi sektari ya urimi niguo kuonania njira njeru cia kiriu cia urimi. Vandore va Kameme TV ni kivarore kia njukiri kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.